bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillah wasalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbi ajmain. musidɓe julɓe tedduɓe, message wonɗo urgent wonɗo muhimme jiddan. kala mo Allah arsike argol Madina ga, Allah arsike argol waɗa umra hara ko kanko tun o wonda e agence. mo wondi agence o wallititomo ɗum ko komi faala wolde ɗo. siko an tun nokku kala ko wonɗa télécharge o application mo renɗa ɗo oɗo ko nusuk. télécharge mo ka play store, waɗamo ka téléphone maɗa, udditiramo numéro visa mo yaltinɗa on. visa mo heɓuɗa o udditira on ɗon e oɗo application e numéro ma téléphone leydi ka wonɗa ɗon. inchallah rabbi ƴetta autorisation, yani ƴetta rendez-vous finatogol ka rawda ka nela sallama belna ɗon. sa ƴettali rendez-vous a wawata natude. sa ari ha a nati nder ga ka nder suumaye karan heɓirta rendez-vous ɓaɗiɗo. woɓɓe go ara ko ñallal gotal watta Madina ɗo. télécharge waɗon numéro visa mon o gara no windi dow e numéro téléphone udditon, waɗon english fino famiron. o waɗa english, no waɗi arabe, no waɗi english, kala ko wawɗa e mum. ala toon noon français mi sikka, kono waɗa english fino famira. uddita ƴetta rendez-vous a tawi ɓe waɗi fi debbo, ɓe waɗi fi gorko, ɓe waɗ ɗon kadi fi umra. ya wawi kadi ƴedde rendez-vous umra ɗon kadi ado a arde. sa ari tawa ya jogui rendez-vous, ya andi date mo faalaɗa yahude on ka rawda, ya andi date mo faalaɗa waɗoyde umra on. c'est très important, c'est très important, par ce que buy aray ha nder ga ɓe cato ha ɓe ronka heɓude autorisation o. sa ala ale autorisation a natata fewɗo ni sama kala ala e mum, naka umra wonaka ziyara. ƴewtoyagol nela sasal yawgol ka rawda juula ɗon dar ɗiɗi. sa ala autorisation a natata. oɗo application nusuk téléchargé mo, udditiromo numéro visa mon, inchallah udditoto. udditiron numéro visa mon on e udditiron kadi numéro téléphone leydi ka wonɗon ɗon. ɓe addinama message fi confirmation, confirmons son confirmé inchallahu rabbi. naton ɓe hollay on ɗon fi umra, ɓe hollay on ɗon fi honnoyete rawda on. e ƴetta fi juulugol, hara ƴettali fi ziyara simple heɗelam moƴƴa. no woodi fi ziyara simple hara ko a ar tum feƴƴa hiwroɗa nelaɗa tum feƴƴa. no woodi fi salate fi rawda, ƴetta salate fi rawda. ayiye no windi juulugol ka rawda, dara ko windi ko moƴƴa si ƴetta. woni gorko ɗon fi worɓe ɓe, woni debbo ɓe ɗon kadi fi rewɓe ɓen. c'est très important ado yon arde. sina son aroyi ga tammon on no fandi ko 2 jours on ɗo wadde Madina, on heɓata autorisation yer 2 jours Madina ɗo walla 3 jours. tan zahma no ɗuuɗi, embouteillage on ɗuuɗi, yo reeni Madina ko honno heewiri hande. c'est très important feƴƴinane julɓe ɓen oɗo message fimo kala e wawa wadden ɗo. kala mo Allah arsiki arugol, siko an e groupe no woni ardude daiman haray groupe on joguiɓe agence ɓen haray ɓe ƴetti responsabilité nde ɗo hunde. lantori jalla wa ala yo Allah arsiko on fo mon wawgol argol yaha naata ka rawda ɗo ka nokku ka nelaɗo sallah sallam belna ɗon. lantori oɗo message yo feƴƴine e nder hande o moƴƴa. julɓe ɓen fuɗɗiki arde, yo Allah arsikumo kala faalaɗo arde. yallah newnan on fof mo wawon arde waɗon umraji mon ɗi e ziyaraji mon ɗi. yo Allah jaɓan on kadi kala ko arɗo waɗu ɗon toriki jalla wa ala. yo Allah tawnen lewru suumayendu, newnana on aron on fof kala miijiɗo arde, kala joguiɗo feere mo ala feere. yo Allah newinan fof wawa arde waɗa oɗo umra. Allah jaɓa en kadi umra on haray c'est très important. lantori on wakkilagol inchallah. assalamu aleykum warahmatullah. Allah jaɓa en newnana en e newinana en piiji ɗin inchallah. yo Allah newinan en inchallah. piiji ɗin hawrindina en e sawaba. yo Allah newinan en hawrindina en e sawaba. yo Allah newinan en hawrindina en e sawaba. yo Allah arsikon on fof wawon arde. Allah kadi jaɓana on kadi umraji mon ɗin, jaɓana on ziyaraji mon ɗin, jaɓana on kala dewal ngal waɗuɗon ɗo. law conseil on télécharge ko application ado yon arde wowton mo naton e makko e ƴetton autorisation ji ɗin ado yon arde. sina ɗum son aroyi ɗo ko karan hawrodiroy ton e rawda on aray ha hawton haran ko ɓaali rawda aɗa ɓerde mon no wulli. yo Allah hawrindin on e sawaba, yo Allah hawrindinan e sawaba, yo Allah hawrindin e fof meɗen e sawaba. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abdoul Malik Madina senditanelan vidéo lillahi wa fillah. barakallahu fiku. yo Allah yoɓu joddi kala sentuɗo vidéo on saabu Allah. lantori ɗum allahu tabaraka wa taala. assalamu aleykum wa rahmatullah.